Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejidina Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu. Početak sine jektaro najbare dušmanja akale verak, dini islamiyeteski. Hidis Mekka. Olessar sine sarine darana. Taridar buđene sine respektirine nale. Soske ov sine andral šudro, zoralo kalbesko, ole milost na sinele. Ovke da hollanela sine Sejidina Umar, ovke rela sine ki Mekka bud bare probleme. Ama upući bayta. Sar Ali ibuti, akava manush zorale kalbeja, andral šudro, te kovlel, hem te prefatinel i najšu živera od dini islam. Šunen akeja istorija. Kada počminela o pejgamberi Muhammed alaihi salatu wasalam ki Mekka te širinelo islam, hari po hari počminena o manusha ki Mekka te prefatinen leskiri vera, ama çorjale. Soske çorjale sebepi o dušmajnja e dini islamiyeteske, mudarena sine okole manushen so prefatinena sine o islam. O doleski sine çorjale prefatinena o islam. Resla haberi jiko Sejidina Umar. Kaj alojek manush ki Mekka, anavea Muhammed, hem širinela nešto sobikinela pe islam. Umar holangja. Koji akana odova soalo, te širinel nešto javer osve mari tradicija. Ovo holangja. Palo jek vreme, povišem manusha, počminge te prefatinen i vera islam. Je grupa dušmanja, počminge maškari peste te keren lafi. Sar amente stoperina odole Muhammede. So širinela odija vera islam. Jek lendava kirja, Kajako Umar. Jedino ov šajte stopirinel e Muhammed. Soske ov nadarala. Ov andral itano šudro. Ov ke čivola šerote mudaral nekas, ov mudarala. Džajaki neste. Kada reste, ko Umar ibn al-Khattab bakir geleski. Ja Umar, odova Muhammed uspinela bud te širinel pirivera. Povišem, počmingeo manusha, te prefatinen leskiri vera. Sar te kerale ja Umar, morate stopirinale. Umar radijallahu anhu počminga butta holana. Uštingalesko tatipa. Uštingaleske i nervoza. Hem rishinga, akava puti te stopirinel e peygambere. Ama sar, niyetea te mudarel e Muhammede alaihi salatu wassalam. Gjalla o prvo sokerela lela pomači, te gjall te činel e pejgambereski rimen sallallahu alaihi wasallam. Iklilo avrijal taro povudar agresivno. Leski čera tani mukli. Dikšola leste komuj sojtano holamo. O manusha ki Mekka so dikhenale, penjarena leskoromuj. Džanena kaj ov nekas kamudarel. Soske odija faca leste penjarena. Samo ov, kada nešto mangela te kerel, katastrofa, ov agyar izgledinala. Dural dikhelale e Umareskoro paše amal. Anaveja Nuaym ibn Abdullah. Dikhela e Umareski ki faca kajtano holamo. Hep penjarela o dia faca. Janela ov keda agyar izgledinala, avdive nekas kamudarel. Hem pučelale. Ja Umar, kaj cidingan drumo, kaj džaja? Umar odgovorin galeski. Džava te mudaravo dole Muhammede. So širinela odija vera islam. Avdive mele stopirinavale. Me ole avdive kamudaravle. Ama nešto so nađanela Umar, kajo Nuaym leskoro amal, isto uvo muslim. Ama čorjale ovda soske džanela kajo Umar leske budka holane. Ova kana o Nuaym leskoro amal mangela e Muhammede, šunila so mangela te mudarije Muhammede. Sarte stopirinile, bakirela leske. Ja Umar, našungjanli ti pen i Fatima, hem to džamutro, ola prefatinge leskiri ver, o islam. Umar keda šungja. Kaj leski rođeno pen, prefatinga je Muhammedeski rivera, holangja, bud holangja. Akana nađala ko Muhammed, odmah. Nego akana nađala prvo, dedikel leskiri penem o džamutro, soske prefatinge odija vera e Muhammedeski. Eme Umar ibn Khattab cidinga drumo te džal kipi pen.
Кеда ресла ковудар пепенјако, шунела глас ја Андрал. А Андре он читинена о Кур'ан. Марела неге ковудар агресивно, правено удар Омар кате. И пенке чунга, кај опалла ко Омар ало, којала ки да. Суски джанела кај Омар на мангела е Мухамеде. Хем джанела ко сум агресивно, ко сум холамоитано Омар. Пенела перомеске сигате гарав акава со читинеа. Читинеа си нешто таро Кур'ани. Гарав акава суски ти дикла ова со амен читинеа е Мухамедески ривера, овка му ударела ме. Бам! Пугја Андрео. Тачно ли туме со префатинген е Мухамедески ривера? Ола чутинена дарана леста. Хем нешто шунгјум тумен читинена, се од ова со читинена. На магена леските вакерен дарана. Ка вакерен манге далина. На вакерена лески ништа, надинале джевапи. Андаро егдром, перела упро по джамутро те марил. Пе пења кероме. Марела ле, ако машкар кувола, лескири пени фати. Ов тари нервоза, кувола олада. Одобор буд кувола пе пења, перела ла кората. Ов кеда дикла кај пе пења пергјала кората, почмингја кана, те промирино петаро јек поти. Соске, лескири пен дукандило. Дикела кај лескири пен перде кората. Пело пишмани. Пешлате лехем вакерела пе пењаке. Ми пен, извини. Под агресивно понашен љубето менца. Шајлите читинав од ова со читинген со шунгјум англовудар ке далум со шунгјум со читинена шајли те тикав се од ова со читинена. И пен е омарески дикела која ка е омареске кај ов джаче пило пишмани со Марјала. Хем акана сојтано смиримо. Хем анена леске је кајети таро Кур'ани те читини. Бакерге леске але Омар читин. Омар ке да читинга читинела суратул Таха ајети те шуштар. Амен на објавингјам о Кур'ани те овен мучиме. Него амен објавингјам о Кур'ани о коленге сојтане богобојазлива. О Кур'ани хулило о колестар со створинга и пув хем и хаваја. О самилост. О ковакова и тано упредер о арши. О лескоро тано са со иси ки хаваја хем ки пув. Хем са со иси машкари пув хем машкари хаваја. Хем са со иси Андре хор ки пув. Ако кере алафи гласно, морате джане кај о пенџарела са со гаравелапе, хем са сој тајно. Аллах, на не ја вердевел освем лесте. О лескере анава, тане о најшуже анава. А насиен ли запознаиме е мусаски историјаја. Кеда дикла и јаг, хем вакергја пе фамилијаке. Аджи керен акате. Диклум јек јаг. Шајка анавту менге хари јаг. Или шајка аракав о хидајети узи и јаг. Хем кедало одоте вакердило леске. Ја Муса, чачи паске месијум то господари. И кал тире сандале. Чачи паске тусијан освето е тувако. Хеме бирингјум тумен. Одолеске шун со објавингјум туменге. Чачи паске месијумо Аллах. На не ја вердевел освемо Аллах. Одолеске керен ибадети само манге. Хем керен намази те шај те сетинен тумен манде. Кеда читингја Омар ибн ал-Хатаб радијаллаху анху суратул Таха ајети де шуштар. Валлахи ме палахем ме пења. Акава ајети задинела леко калби. Хувела лески ек буд баро нури ко калби, лескоро калби одма ковлола. Хем халола сеидина Омар. Кај акала лафија джачетане о лафија ја Аллахески. Кај акала лафија на не измислиме. Соски код ова време о Арапија сине најбаре поетија. Хем джанена и поезија сар изгединела. Хем пенела акала лафија, Омар пен акала лафија, на не манушестар пишиме. Акала и джаче девлестар пишиме. И пен лескири, хемо джамотру дикена којакја, кај пучминга те мангел од вас очитинела. Ола радујепе со Омар, хубнило ко калби, хем мангела
Dikala leske koja kaso sviđinela pelesko od ova so čitinela. I kljudataro lengo roker, džalko Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ama akava drom, nate mu daril Muhammede alaihi salatu wa salam. Nego akava drom, te džalki leste, te čeril tauba, hem te prefatinelo islam. Džalla ko pejgamberi Muhammed alaihi salatu wa salam. O manusha mislinena kaj kam udari Muhammede alaihi salatu wa salam. Hari po hari klovena taro ulice te diken soka kerilo Umar Muhammedea. Ama Umar kerila nešto so sarinen čudinela. Kad resela angelo pejgamberi Muhammed alaihi salatu wa salam o prvo sova kerila Ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammedan Rasulullah. Sarine čudinena. Su uloa odole manusheja so sine najstrogo. Andral šudro, le milost ko kalbi na sinele. So ulo olea te perol ko kočja hem te črolo šahadeti. Sarine da, so sine palo Omar leski amala buđene prefatinena o islam. Hem amen canaya kaj Omar ola yek taro najšukar sahabiye peygambereske sallallahu aleyhi ve sellem. Čako peygamberi aleyhissalatu ve selam vakirga tavol sine yaver peygamberi paliman de bio vla sine Omar. O vitano o dyto halife ki amari vera ko dini islamiyeti. Akija sine istorija taro Sejidina Omar ibn al-Khattab radijallahu anhu. Ako sviđin gapet tumenge, keren subscribe miro kanali. Assalamu alaikum.